ئەمزانم من کە سەرۆکیانە کەسێک چ مزگینیە داخل کێمە برێز محەممەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریا ئەنە کەسێ ژە قام شلۆمێوانێ منە مامۆستا محەممەد ئێوار باش جلوبەرگێ کوردیژی تەلبەرخۆ کردە بۆ من ئەس بێژم جارا یەکەمە کوتومێوانێ من بی بجلو بەرگێ کوردی لە تا هاتیە گەلێکی خۆشکە و نەورۆزاتە پیرۆز بە. سپاس نوروزا واجی همی کارمندین گروداوی و هر واسه ملت ما نوروزی پیروز دکن. راسی رو جشن نوروز دی با مجری بجربه کردی خواه کردن تازه نوروزی حتمش شده بو میوانه و جا. از گلکی سپاسیاتت کم کو تا افدر فدامه و تج نوروزی و گریاش با کو تو میوانه بولتنا روجاوای کردستانی بی. پیام آن کسی یا نوروزی چیه با خلق روجاوای کردستانی؟ بس والله جشن نوروز 2025 از پیروز دکن ملت کرد حمیه ملت کرد سوریه و حمیه اندام ولا انگلو پارتی دموکراتی کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کردی و هر چهار پارچه کردستان سری دا جناب سروک هجا کاک مسعود برزانی هم پیروز بیان نوروز بی ملت حمیت کن هر واسه سر سوریا جی اینو جشن نوروز معانی نوروز محبتي يا تسامحي يا رحي هباتي واشتي وهب كاري هبشا ياغو بيكي وجانيا نوروز حمي قيام ومعاني قلكي هجاتي دانا ام حسكن قوا بججنا هب بججنا ك قناغك نخاسم ججنا اولا بشتي روخاندنا رجيما ستمكاريا سوريا باس سوريا دا مناطق ما يرو قش وجوشكي وكرون بولتنا دودا جهات وكلام كر هر جهه کی ملت ما گشبونه کی او ایرو مناخک زمینک باشی پیدا بیاد نا ملت ما دا او زمین راستی نیزیکای نا هزین کردی دا بکلویسیا کردی و تشتکی گل کی مهمه گل کی گرینگه ارجیبو یعنی تشتکی باش و تایبت مندی کی دا به نوروز 2025 دوباره به نوروز ملت ما حمیه پیروز کن ملت کرد پیروز کن هر کرده کی هر جهه خلق البندا مزگینیا راگهاندنا یک ریزیا کردان لروجاوای کردستانی بتایبت از بحثا هنو پیاده دکم که جوینا کاری داوید نابراوان و دهبویا چه مزگینیه داخل که؟ از مزگینیه دملت ما ریکفتن یا خلاص کری ما ریکفتن شکریه ما هر دو عالیا از بیجم ریکفتن جدو بشیوه نه یک جسر اصل سوریا بگشتی نرینا کردان سوریا چام دبینن اد دو کرد مافی کردان سوریا دا چا سر ببه او نرین ما بهبرا تکس کرد و بهبرا خلاص کرد و اتفاق کرد و تشتکی گلکی گرنگ بود تشتکی گلکی مهم بود نفروکا نرینه دا تشتکی تایبتمندی حزبکی بو شخصکی بو هرمکی تدا نینه حمی خالين كردينه جو ملت كرد او خالين جو ملت كردش بين سنه 1950 حتى هاد برد خباتت ك ما او خالدانينه نخالي هرمكي جزيرنا كوبانيان عفرينيان يا نخالي حزبك يا جماعه شمالي كرديان بيادين خالي كردينه بعد شكي قالكي مهم جو ملت ما وقت شما مسلم محمد يعني كو خالين كردينه يهف بشن بوها مو كردايا بجداهي بله باوری بهبون املاط کردی بنگهین در سوریه دا باوری چند سر کردن پرسگریگا کردی سوریه دا گور پیوان نافدولتی یعنی هم خالک نه حزبکی نه شخصکی تانیه نه حریمکی یا املاط کرد حمیه اشتروات بیجم راستی خالی حمیجی وحانن بله ما دیگشتنه کی باش نبینه مده هر دو علیاده کلکی چی بوی ما هنگی پاش دخستی پیش نوروزی چند روزه که انشالله پیروز باید راگهاندن اوید ملت خود کرد او هنک تشتغل هنا هر طرف که مراجعه اول خوب که پارتی خود یعنی انجمن اجتماعی کردی هنک پارتی تدانه برادر ما پرده هنک پارتی بوا گریدای هنا به کام چاب شوازه کی چوا با پارتی جی ببر یعنی نه پیمانه که دو طرفات هنیا پیمانه کرده حمیانه راگهاندن که بشکل کی گو پارتی سیاسی کردی همی نرینات واته ده هب و تکز بکن سر ارینی بکن
دەستخۆشی لێ بکەن لێ تشتێک هۆن لەسەر وەلهەف کریە هەر ئەو تشتوێ بمینن ڕاگهاندنا و هەند بێژن چەند ڕۆژێن لە پێشدەیە بێژم تشتێک مەلهەف کری بمینن بەسەوە کرێزگرتنش پارتیە سیاسی را و ئەحزابێ کوردی را لێنۆ ئاریشە و مشکلات ناو پایدەی و ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی دەبوون وەختی ئەو حەل بوو چ مشکلەیە ما وەکو ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی تو پارتیە کوردی سیاسی را نینە تو مشکلەی ئەنجومەن پایدەیژی بۆ پارتیا را نینە وەختی ناو هەردوو تەرەفادا چارەسەر بی و تێگەهشتن چێبی ئەس بێژم ناو پارتیە سیاسی کوردیدا چ مشکلەوێتو نەبێ ڕێزگرتنە کژوارە گاوژی تەبلی ببێ گاوژی ببن شریک شاندا هەرە سوبە هەرەوەی کێ بە چی بە چاوا بە وێ نێرینێ نقاش بکە گەل حکومەتا شامی بەیەکێ هەنگی پاش دەدای هەنێک دۆستی مەژی هەنە فەرەنسی و ئەمریکی و حتا هەرێما کوردستانی ئەکە هەبژید دنەوەیدا ئامادە ببن هەروەسا پارتیە سیاسی ڕێگر جێوا بە منەظەماتی مجتەمع مەدەنی و سیڤیل و خۆرت و ژن تێدا یعنی ئەمکارە بن بێ ڕاگەاندن بناوێ وڵاتی کورد سووریەدا لێ ئەمریکی و فەرەنسی دوێ جڤینێدا بەشدار بوونە یادنابەرە وە و پەیەدێدا و ئامادەبوونا مەزلوم عەبدی ئەمریکی بەشدار بوو هەبوو یە فەرەنسی ئیجازێ بوو وێ بە ئەردڕۆژاوژی بێ و ئیمزە کریە لەسەر ڕێکەفتنێ کاک محەممەد خەلک گەلێکی بێ پرسێتکەم بڕاستی اتفاق کردیە وەختی عەلا نەبێ ئیمزە نام یعنی وهین ئیمزە نەکریە ئیمزەکردن بێجا ئەوژی تشتنوێ هەنە مەسەن یعنی ما خاڵێ لێرینا کوردی هەورا ینی مناقەشەکریە و تێگەشتن سەرچی بێت دوێ ئەو پرۆتۆکۆلێکی بێت نویساندن بێ ئەو شاندوی چاوا بێ و کی بوێ چاوا بێ چنا بە هەر بەشێکی یەک حالێ خۆیان تشتا بدانوساندنا کەس جەهاتە بکە ئەو لیجانێ دیتریە ئەمنی و عسکەری یەگو باشقا دکن بێ هەنگی های وەفدێ سیاسیژی جواجی هەبە های واژی ینی مفاوضاتی ما برژێمرە یەک پاکێت بن هەروەسا طرفێک و پشتەبانیا ما بکە ئەم پرۆتۆکۆلێکی وی شکلی بێ دانین ئەمێ سەروی پرۆتۆکۆلی ئیمزە بکەن و سەروەی ئەساسیژی شاندوی هەرشان يعني اف جهفتك هاشتنا وو بيادات تند آلية سياسي ده وبحثا مجارن لشكري يعني عسكري نكرنا لا مجارن لشكري وإداري ومسألة مالي وأب مسألة أو ريكفتنا هناك عموميات إذا هنا يا كاك مظلوم وأحمد الشرع يعني حكومة سوريا عاتي كرن هناك كوميت شكلنا لجان شكلنا وشوا ويجي هنكي بيجدا ببن بيبچاوشي بن او هنكي تشتكلي هبل ما هرمي كرديجي ومناطق الرقة ودير زورجي باعتبار واطي قصد الوادراجي تأثير وهي او ريكفتنا باشقي ريكفتنا سياسي ريكفتنا سياسي بين حقوق كردان سوريا دا لرينا كرداج بشروجة سوريا او وفدي شاندي بارتي سياسية او هرو او خال ما مدانينش مخليه مواتشتا يعني شبكه قال حكومتها شامي هنا داخوازا شبكن جبو سوريا يعني قال كاس مراغ دكن فدراليه ننافنديه سياسي جغرافيه يعني بتصير ننافنديه بتصير ننافنديه فدراليتي دتنا حياة كاغتا مدى بجا ويبتش شوازي به ام هاتنا يعني ام حسنا كم طول عمري حميدة معارض بين وسهل الوضع سوريا بالنبي كان حتى كي درجة كسات يا قضية كردي وملاطي كرد يعني تايبت منديا كردات سوريا ذات لي بيخويا كرد او تايبت مندي بجا شكل كا يعني فدرالية الدنيا يجي نهاية دولتك وكي دولتها دي في فدرالية إمارات نوكيا ألمانيا نوكيا سويسرا يا سويس يعني هر فدرالي كي تقول تايبت منديا وين دبري تكليار قال حكومة تاوي أما يجي أو شكل قام شكل دولتي ونظام دولتي ويلقور وضع مو سوريا وبيبقوا ناقة أو بيشروج ده
چاواچی به سروی اساسی ئەمێ دانوستاندنێ بکەن. هەنێک چافکانی ژمرە گوتن 23 یان 24 مەهێ هەنێک کۆنفرانسەکە ڕۆژنەمەوانی لەدار بخن و هەنێ ینی نێزگبوون و یەکڕێزییا کوردان ڕاگهینن. وا ڕۆژە دایبێژە بەرکی 24 بە بەرکی 25 بە بەرکی ئەمێ بنێرم کە تەرتیباتێ بچیک ڕۆژە نەورۆزێک کە تێدا ئەمیرۆکی دەبالا بوون دانوستاندن دامەدا و ڕسائل و ئەو بەردەوامە ینی پەیوەندیمە بگەل هەب بەردەوامن و دەرفەتا ببینن ئەمژی لە زنامنا حەس ناکەن گوگەلکی تاخیر ببژی ینی جەژنا ڕۆژیەوەی ببێت دوو جێژن لە ڕۆژاوای کوردستانێ انشاءالله هەمی ڕۆژێ خۆش بن پێشە ڕۆژەکە باش بین وڵاتی مەرائیرۆ دمەری وەجهەیە وڵاتە خویاد کرد هەنگا نەورۆزێدا زمینەکە باشیە پەیدا بووە وڵاتی ئێمە کێف بوو پێش بوو و یعنی نەورۆز بشکلێکی گەلکی ڕێک و پێک و باش هەر جیهەکی دەرباز. ئەس گەلێکی سپاسیاتت کەم بڕێز محەممەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە ئەنەکەسێ ji qamşlo tu mêvanê me bûyî û cardin jî newroza we pîroz bî gelekî spas.